Malami jay mashi pinipui mi ludo pa kabiko ho pa. Kapyo japa pinimi. Ho aba president yes ho obiatami paal pachochi. Seloka pinipui loko sanashi. Church fellowship leaders kapugo. Pratna michi mula hembope. Darga nalka dunbo daribo aba. Pui luri bemarampa neka dari alaho ke ngaka yajialo. Agungajalo e pateli no rui talaka dun neka oho atami. Ami abanka pugo. Church fellowship leader atang pugo mi. Ano aya tala gedopa. Tonsel getope khenyo getope. Ho talami bitope. Neka dari alaho teliselaka kununshi. Yesu Kristo ka almampa kudu. Amen. Scripture लानसी Jeremiah chapter 1 का 10 verse में लाजी सोलुदो तागे तोला ngone mi selo alo jaso halugera ho gandami ka kai ka gogen ka leader pa khliwili ke pya ke nempa hemi pen ke nempa ho lilo ke nepa si jijeme lujedo church ho fellowship mi ka hata chak sanen ho to ge sanen Church fellowship ka amiaba leader atanka alaho dojedo. Church fellowship ka amiaba leader atanka ayamali ho. Church fellowship mi to gjejedo. Nempa yola henkele kone ka lune mi talu salamapa. Lune mi tanan samapa. Hopa hembim salamapa jidu. Ho church fellowship ka amiaban ka punko ho. Khungu kere party baji hi doridu. Ho church fellowship hata chalama pajidu. Si nimpa yola henkele. Ami aba atanka punko hen suili maninu. Igo problem hi dolinu. Ho patalisama pajidu. Ho church fellowship ami aba atanka hen sui doli ho. Igo problem hi gemaji ho. Aro aya hi dodu. Aro aya hi doli ho. Igo problem hi gusumaji ho. Kone ka luko ho. Gunyo talisudu. Ho church fellowship ka ingo mugo hotre ano impe mupyo yala pubotai kai mugo mulami impe mupelado Bible o tonsor la ludo Ecclesiastes chapter 4 ka 12 verse kone konte ka pakhala manemi anye pabin la padokoda parilado pa likindo ho sa soye lo ka khnuhu nibya dure la majidu se subsa nyame lutina la ludo Yaso soy contemi subu duregala kenjedo. Yaso soye lo ka khanumi subu mula duregala ma pajidu. Church fellowship ka amiaba atantare subsa khipostola dokindo. Ho church fellowship tare adan kendo. Ho church pastor ka lunumi pin lunumpa. Fellowship Church soka secretary ka announcement mula ka lunumi pin lunung pa tabudola ingo mugo mitre pin pa hela hembudola indo mudo koda ano impyo mipe yakindo ho church fellowship ta hata chakindo ho spiritual fellowship pa yakindo nonu church ka pastor ho secretary ka lunumi tamakoda Mo anji konte church में fellowship में दाग लाकीमा हो church तरह fellowship तरह सिन church सिन fellowship पासु लिखिन सरोने secretary तरह मो लिची हला हेमिला जीमा नोनु खेली लाला इम्बो मुबो कुमापा कापा कोदा ano heru kendo hitampa miu hendi jami kami kabudola treasurer patilala ichu chepatare luchilui kachikai kala hemokoda Treasure dunu botra ano heru kendo. Ato ko ke thanks tait ya me bila doran la. Pen posa me depiota je hela ichu chetre hendma. Hemola lokoda. Yajalo papobo ada backslide kendo. Ichu chetre hemoselyayo. Pen mulami kapala doke. Lune me gunyo talusitoya. Kone me henja sikindoke. Taja sikindoke. Amane Christian kamugo hel. Henjos ke doslonen. Hoshi. Church fellowship ka leader pa netami mi pe kahe kendo ne kapyo lukoto church mi ka fellowship me ka tok sane chak sane leader atanka alawo ki don hela hopa church fellowship pa ka leader patilio
Kami kabdola patikendo. Nempa koda miolo khebe leader la church leader ni ano ponsa sedo. Miolo khebe leader mi ka patikeli ho. Poraliha mi kakado. Doni ma mingo tamo mi kakado. O lula bela mi te kakado palido. O denki dema mi kakakendo hula tre hempamado. Christian leader paka patilio. Kapio japa moka henjemi, lotumi, grami, o helami kakado palido. Mo mi nu leader pana patipa mudonu. Hupa mo kekstropia la henkado palido. O mo gu miolo bilakensdopia la himtere kakado palido. Sesingo loko paka hendonu. Niti leader jinu. Ho pujodaka leader jisane atampa gonge. Church fellowship ka leader paka patinemi. Pin ka kahelinu la henkindo. Hopa pin kampa ka leader patinemi. Ma hute ma la henkindo. Nempa koda selono chemajalo pinenemi mula lola mi bikindo. Jisulu ne John chapter 14 ka 16-17 verso. Ngon pa dari yajalo abako ke kubitalike. Hunne ka agio yanjomon kindoke. Sega Bible verse ludo. Dar ne ka yajalo yanjomon kindoko da. Mula lola ke mahala ichu chete nunu henkima. Dari yajalo ka lunumi henting kendo. Henje kendo. Dari yajalo se muglus kenstona. Hopa mula kema lola kema dopa jikima. Ho Bible Deuteronomy ka chapter 28 ka verse 13 ho ludo. Nonga ka lunumi tajimulo. Nemi kliyo sola da kenente make. Hata o ke da kenenchina. Ho nemi ami pa jikenente make. Adim putipa ke jikenenchine hala soludo. So si pene hala lupa ludo. Nonga ka lunumi taro koda. Ka leader pa ke sancha kene tajina. Hala ka lusa nemi soludo. Hopa pen ka kenene mi ma kima. Selo atao pa malalu la higamajalo pa. Pene mi hempa bito. Pene mi mulami bikindo. Lulami bikindo ke. Pene ka ingo mego mia. Ma pa into mutolia. Matthew 6 ka 33 verse ludo. Kapio pa pene ka ingo mego mi into muto. Pene tara neka anane mi chindo ke bikindo ke. Colossians chapter 3 ka 23-24 verse ludo. Neka church fellowship pa helaka inamunu heu. Jesu Kristo mi imbium lake indomudone. Hopa inkomukonu hemi pinipa indumudu hela hento. Jijepa pinipa halaka inamunu hu. Ano impiumupu ya jedo. Adjape ho jorlubalu mili hotre. Ato ku hela hemudola ka mili ho. Mupu ya jedo. Hitampa pin ingo hela hemudola ka ili ho. Mili ho. Impiumupu ya jedo. Aji jalo mekamane melakema, yasan jalo gekamane gelakema, hutan cikampa, puilu kamane telulakema, leader jitulin pate jikindo. Aji tere munyotola se melasadon, yasan tere banyotola se balasadon, hutan pa pini puyumitre, lunyotola se lulasadon, pini ingo mogomitre, inyo munyotola se ilamalasadon. Christian leader atampaka tag sanengonge, shisho English paludo, leader should know their way. Leader should show the way. Leader should go the way. So si Christian leader atami tonsura la luludo. Leader no nakalemo mi kala totka. Lemo mi kala galala church fellowship mi atami lemo kakin totka. Lembo kakin kontuma pa no leader tere lemo imo totka. Ho kling ho church fellowship mi atantare imo mubo monkindoke. Leader ayaliyo insamane mitre indomupado. Bisamane mitre bidomupado. Henjemane mitre henjemupado. Kami japa Bible verse kone. 1 Thessalonians chapter 5 ka 12 verse ho hala ludo. Church ka ami abang hula nonumi ingmugla ho tonsol kenjo gala gdonu. Heka atami khto. Jejepa nonu church fellowship ka leader atami ano khejekendo. Moluk tere mihi o yashi du. Ingo mugo yashi do. Hojalo pinipa la busobudo la. Alo ayo hendra kumapa. Kengkanga dado
hala ka danimi hujekendo. Pen molumi, molo ka injomi bikindo, hojalopa. Nunu molumi, respect mi bikindo. Church amyabang, ho pastor, secretary ka lunumi, pen lunin hla henkindo. Seloka pen puyumi tagla, amyabang atang, at ka church mi, fellowship mi, hata chag nedo hendo. Ho church fellowship ka member atantre, pastor ka lunumi, secretary ka lunumi. Pen luningla tagla, gunyo imo nedo hendo. Pen puyumi ka tana atanko, pen ka lemilai dotope. Amen. Tana atami payal pacho.